OMLA ka National People Party NPP na joy uba wailat mikisela hakalai tarik uluber ulat hateng yo no yalam ka voice di People Party VP uba arden milar bersemoj halor ka jeng kenok ba ka jeng pelong ia ka election ka bedang sudap hapok ka janti hel otonomous district council JHDC kamlong ka bayai BRNT kalong ka pasngusi bernyos ngiun unong yalam barang ba bahi kerja kaki bejob ka jeng pelong election kalong ka bayai BRNT Nai kerja kaki basyarem kamlong ke BRNT ong UMLA ke jawai hapakan tok kala halor ke jeng kenok jong ba arden hakpor ke jeng yatai halor ke jeng keren jong ulat hapok ke yang terbar ke NPP ke job haduk khat laisit hakan election se JHDC kat ba ke VP ke job tang prasit hapapan pa bagi ba ke rilom jentia kila aya kerai ke basai uba wailat miki selau long bagi bor penyak distrik bagi bor pulet kila trestom ban pentikna nang takan election ka bayai BRNT wala ka taulong baka day kerukom yaki parti ke besarem bat keno ik EVM bat ki weipat laong ba wailat mki sela